Ioane ono, Evangelia Ioane, o le matau pue ono. So e lau tu spa ia whawhelo ia tu tatou whale le nei tai ao. Au mātutu o le tatou whale se o lawa ia tatou whanau. Whawhelo ia tu le tino keriso. Ilo ia tu tau le whanau o lo o auna i le atua i whata whaitaulanga ese o le atia enga o le malo le atua. Tātou te whaitau si lo loto le mata upule na e ono. Ia, whai atu wai se tala ua tu e le li i le loto i le nei tātou i le nei tahe ao. Ia le le ona muli mai ala o whaitau atua ma whaitau ane ai oe. Whai upu mua ma le whai upu e lua. Ua mawai ia mea. Ona maliu atu le o Yesu i le tasi tu o le vai o Galileia. O le vai le o Tiberia. Ona muli atu le ia te ia le motu o tangata e toa tele. Aua na lato mata i ona whaai longa sa whaia ie na mamai. Whai upu e luas ful mo le ono. Ua tali atu Yesu ia te i lato e moni. O te whai atu ia te outou. E leisa ili mai outou ia te au. A wana outou wa ai mai whaelonga. Ai peitai wa outou a ai i a reto, ma outou ma o ona ai. Whai upu e lima sifuru ma le lima sifuru ma le tasi. O le nei. Le a reto ua luifo mai le langi. Ai se ai ona le oti le oia. O au le a reto ola na luifo mai le langi. Pe a aise tasi le nei a reto, na ola i le o ia e whaavavau. O le a reto foi o te avatua, o lo tino lea, o te avatua maola o le lalolangi. Fai upu e ono sifulu, fietu sifulu maritasi. Ua whalongo ai isi o na SOO e toa tele, o na whaapea i leo i latou. O le upu whai ngata le nā. O ai ea se na te mawhaia o na wha longo ai. O sila fia Yesu i lona lava fina ngalo. Wa mui o na SOO i le nā mea. O na whetalai atu aile o ia i a te i lātou. Tau te tau suai ea i le nā mea. Pefa fea pe au tau wa ai atu i le atali o le tangata, o alua eia i le mea sa iai ana mua. O le anganga le tupu ai le ola, e lea o ngā le tino i se mea. O upu o te whai atu ai ia o tau, o le anganga ia, o le ola fo ia. Peitai o isi o tau e le whaatua lava. A wā ua sila fia Yesu talu lava le a matanga o isi o e na le whaatua ma le tasi na te whaalataina o ia. Ua ia whetalai atu foi o le mea lea na o whai atu wai ia te outou. E le mawhai e se tasi o na sau ia te au. Pe a le fo ina atu ia te ia e lo utamaa. Talu ai, ua o ese isi o na SOO e toa tele i tua. Ai le i toe whewai i la tau mai. O na whaapea atu le o Yesu i le toa se fulu ma le toa lua. Pe tau te fia o ese fo. O na tali mai le o Simona Peteru i a te ia. Le li ie. A matou o ea i a te ai. O ia te oe upu o le ola.
ua mātou tali tonu, ma ua mātou wiloa, o oe o le paia o le atua. Ua tali atu Iesu ia te i lātou, na ou le filifilea ea o tou e toa se fulu ma le to o lua, a o le tasi o tou o le ti a polo ia. Ua whetala i atu o ia yuta le atali o Simona le sekara, wa o ia o le ana whaalata ina o ia, o le tasi fo i lea o le toa se fulu ma le to o lua, tātu te talo. Lo mātou o ta mā, whaafitai ia Iesu Keriso o lo e whetalai pēr ia te mātou e ala i au o fionga. O mātou te tālo i le mea lofa o le mā fau ma le mālamalama whaaleanganga. Ina ia mātou langona lo whetalai mai e ala i le nei vaenga o le tusia Ioane. Tala ina ai i o mātou loto, lau whaamalo si au, le lui tau, le lapata inga, molo mātou wola, i lau fina ngalo. Tu sai malo. Whaamala malama i loto o tangata o whalongo. Le tino Keriso, i langona o tangata lo si ufonga. A o mai le valeo, le mea whaingaluenga, i le ata mai o oe, i le swafo Iesu. Amen. Sau pati mo le atua. O le whai unga o le la unga Iesu lungo le maunga. E le sawatu i le maa lo le langi i la tō uma. O e whai mai i a te au leli i. Leli, na ole na te whaia le whina ngalo lo tama o i langi. E toa tele la tau te whai mai i a te au i le aso leli i e mātou te lei perofeta ne ea i lo ingoa. O lo ingoa fo ina mātou turi ai te moni, o lo ingoa fo ina mātou whaiaiva venga e tele. Na o tau tino atu lea ia te i lātou. O te le i loa lava o tau. E le o Israelu umai le tino, le Israelu moni ale atua. Le Israelu FATU atua. E le o tangata lo lotu uma i le tau, i tangata moni o le atua. O le tangata lotu wa salamo ma FATU atua, ia Iesu Keriso, o ia o le atua na liu tino tangata ma le atoanga, o le ngā luenga o le whaolatanga na ia whaia mo le whaolatanga. O ia le nā. Veri. Sa outala noa tu le vai aso le na te nei, le sa vali e whafofonga mai le li le alanga atu alana tangata. Lana Israelu moni. Lana tangata whatua tua i le kalesia. So se mea o tatu iei. I to tonu o le tavilinga o le olanga. Tātou te matangia umai lava le matangia tasi. Malangalue ina o le lima pule au le tuo, the hand of providence. Most of the times, we feel the pain together with the world. Tau te langona i ti ngā malangalue ina o ia mea. Along those lines, e tu lei e tuai le tala ma le whiau le la wha malosi ai oe, le tangata o le atua. La o whai atu o le loto le whai whiau na wala wina e le atua, ia aua nei vai lua ina le fale, ini tangata whaatua tua, mari tangata le whaatua tua. Ia le vai lua ina le fale ia te i la tau e tau sua fo Iesu mawhai. Ma i la tau o e tau ai le whaia. Le loto le whai whiau, le ala le whaatusa e Iesu, le se senga le mea tau o le leo ma moe le li, ma le leo ma moe tutongi. Wai le popole le leo ma moe tutongi, po fea le meo, iei tangata lolotu.
O le leo ma moe le atua, o le nau ta inga, o le avenga ilo na loto. E a fai e vai lua ina le fale. E le iloa po feo ia ista ngata. So le fai malo singa mo oe le tangata o le atua, le tino ke riso. Fa pena ai le folanga o le fala o le tai o nei, a la faulu tala fa pea, o le fatu o le SOO e MONI. The heart of a true disciple. Hallelujah. Now, a mata le mata upu tu se yoane le tatou faith wina. Ile fola mai e yoane ya te tatou mo tangata faitau ilana evangelia. Le ata o le motu o tangata e toteli. Ua muli mai le motu o tangata e toa tele lava ia Yesu. Ma nai ana vainga. In terms, ile tulanga o le tatou wa ai e iona whaona po nei, male ngalue mai o le fina ngalo le tua ile vainga tangata. Ua muli le motu o tangata e toa tele ia Yesu. That's a great scene. O se vainga mana ia le vainga ile vainga whare tangata. I seisi whaupunga, peise ia tatou mawhauwhau e o tatou teimi. Ua matua toa tele le lotu a Yesu. Wa mai uma le motu o tangata ile li. That's a great scene. Ai whai mai le tala yoane. Wa mai uma le motu o tangata le ile li. Ona o whaai longa, ma wha malolonga, na whaia ele li. So far, so good, the account. A whai tau mai ma fau loloto iai. Wa mai, ono ngā luenga, sa whaia ele li. Le amatanga leo whai upuelu, tasi mana lua le no whai tau atua. Le lai a manta le tala o le mata upoe ono i le whawhanga ina o le motu o tangata to tele lea. Ma whai ai le wawenga i le li, ma whawhanga i le motu tangata i e a reta i lima mai ai lua. Ua tili ai, ona whatoa tele ina le motu o tangata. E muli, masaili mai ia Yesu. Ile mata upu lava le nai ona. Na o i lava ina mana na o le motu o tangata. E au mai Yesu e whatupu. So far, so good, the account. Ma naia le whamutala ua makuai koa kele ale loku a Yesu. E ui a whakawhangau le loku le. Wisho ngā luenga. But let's think about it. Tatou mawhau e le wholanga mainga e Ioane, langa le tala tuspaia. E le na le pau ia mea na whaia e Yesu. In fact, o le vao le whamalolonga i petesa, laina mata upe lima. Ma le vavenga le whai i whanganga o mea. E ano ai isi mea na whaia i le valea. O le vā foi lea na whaia e Yesu ma le launga i rungo le maunga. A o le tala Ioane, e leo mea uma na whaia e Yesu o tūsia i. A o tūsia atu mea uma ina i au tau tali tonuai ma i au tau iloa o Yesu. Aleluia. Le alo le atua. So le design lea ma le manuina le Ioane o le mea capture ai le whaitau o tangata whaitau. Ina i tātou ilo ai so far. What a great impact. Le te le ma le awhia ino tangata ua tupu le mea. Whai mai le tala Yesu o whēr mea maingi ai i mea i whātau ai mea. Hallelujah. Tupu, ma ngai ala vai.
walu ese Yesu fai mai lo le yoane ona sa ili le motu o tangata Yesu ai fai mai yoane o le motu o tangata le ua matua FATU te le ina I maso o Yesu I le motu o tangata le. So far the account is so good. Hallelujah. Pei ama fau fole ei tatou ua toa tele ale lotu. Ua toa tele matangata whaolainga. So good. Yeah, ona sifi lo le yoane. Le whainga le mamanu. Fai mai lo le yoane. Ua mai le motu o tangata. Pe ua mai le loku a Yesu ua makua koa kelea. Rapie. O mako sa ili mai ate oe. O fia whare kako loku a kele lopo wheleke iai. Ia, ai turn lo yoange. Le mamanu o le mea. Ma le tala Yesu. Wow, tau sa ili mai ele wa ule tau ta sa ilia. Bo. Wa tumu mai le tatou lotu au tau mai o mala ba tatou lotu fa mai Yesu. Ai tau te leo mai o au. In a design of the movement mabang winga yo ngai pese yo le pum. Wow, tau mai mau tau sa ili mai a te au. Langa mau tau ma o ona I whalaua mai a. A great turn on things. Ona whailo le Yesu le awa onga. E tu ese ai le SOO e MONI. Ma le SOO e le MONI. E tu ese ai le tangata lotu e MONI. Ma le tangata lotu e le MONI. E tu ese le isara elu whātuatua. Ma le isara elu whātuatua. Then Christ starts to teach something. A truth that will separate the fake from the real. The counterfeit from the true disciple. Mai lo Yesu e pese I o lo fai mai Yesu. Okay. Wa uma de taimi o koe fai sisi mavenga. No more mavenga. No more bread. No more free lunch. Ere koe fai se papa kiu o le mafukanga. Wa uma kaimi o papa kiu. Wa uma kaimi o whawhailo inga. Wa uma kaimi ngā. O le kaimi o le mga whalongo mai auto. Ina iau kou leo mai le mawhukanga o ngon papa kiu. Ina kou o mai le mawhukanga o ngā Yesu. Prayer time is finished. Tala Yesu. Whamailo le Yesu. Wautou o mai whalawa. Listen. I am bread of life. O au, o le areto. O le ola. O le ailo tino, ola. O le inu lau toto, ola. A onga whaingata. A onga whavae winga I le atua. Ona whai mai lo leo yoane. Ia awane I misia ia te oele laingale. Ona le whai mai leo yoane I le motu o tangata. Ai whai mai yoane. Ua whaalongo iai SOO e toa tele. Ma latou whai mai. Ua whainga tā tele lea mea. Ua whainga tā tele lea upu. Ai leo le motu o tangata leo ta ua yoane. A o so
so e to tele e leo fai mai ona le vaenga lai le o se lo tu le vaenga lai lo ka ko mafo fo lo to ye ave sa po mo Yesu ona fai mai le o fai ngata le o onga fesili o fai ngata o le a I so e to tele mai tau mai le mele sa foi atu o fola e su le mei e I lo ai de se senga o lu le Bumbo o so ie tau e leo mana na o ini o nga tau le tua e leo mana na o ini upu moni e leo le mele le mana na o ai o lai mana na o ile tala winga de vamenga o lai mana na o ile tala ile falawa o lai mana na o ile fa manu yanga mau mai ile mele o lai mau mai ile me so o le mana onga o le me mali ele o mo mia le me the true disciple and the counterfeit one fai mai le tala al tuspa ia de valo anga fa perfetanga Paulo ile kal ia longa tari fa le ngo Timoteo ia e fa malosi ia so taunga le muai maso ele taunga le muai Timoteo le ngai o ia so ele toi fie falongo ai tanga ta ia o nga fa vai el tuspa ia ai fa pena ona nau tanga tai me falongo e mali e falongo la tau te fili foi tanga ta la tau te la unga mai matau mai me o lai mana na o falongo ai e la tau te le toi fie falongo ya onga fa vai tu spia tino keriso we are seeing this reality in front of our faces. Olo tato vai ai le moni o le mele le temi olo tato ai. Ma le tele o le mea ua falala ai le lotu o le li. Ma me mana na o ai tangata. Wa le toi mana na o tangata ia o ngai falongo ai le tuo. O me o ngā tutonu le tangata. Sa o ina tatou fale teimi o tuanai ma pepese ai lau talavau le vaenga lea ua se e atu ilunga o le tala foi al tuspa ia o lo ngā lue nei sa tani ma fatu lai e sau ngā tupulanga e o ngā totonu ai lava o la tau ma faufau ia tei la tau lava a new generation is raised up by the devil that their whole focus is self. It's what we want. That's true. O le mea mana o iai tangata. O le mea lena. Na whatu a whai ai Paulo ia Timoteo I le mea lea. E na whaata ai Yesu I le mea lea. Ma so e tōtele. A ua whai ngatahana o onga winga tau I le ri. Hallelujah. O lona winga, o so to tele ele mana na e falongo I o onga whainga tā I le fionga le atua. Ele mana na I o onga tau watua I o le atua pa ia. O le atua siri ese. They wanna hear experiences. What tele ina, mana na e falongo sei whai mai experience o malea. O onga whawel tus pa ia. Ere ai. Lona lua.
E le mawhai e so e le moni o na whawhitai ia le upu moni. Counterfeit disciples cannot handle truth. Wa whainga tā. Wa whainga tā langa e leo le mele le manana o hai. Wa whainga tā langa e leo le nau ta inga leo le loto. Whanau le tua, a oina le upu moni tau le tua. Nā o le lua lava tau nu ungai e mawhaina o iai. O le talia, male te ena. When truth is revealed, there's only two possibilities. It's either you accept it or you reject it. O sola le mon. Lau tele talia ina le upu moni. E le mawhai ona talia. E le mawhai ona langona ina. Whalongo mai whanau le tua o leo. Whatati atu le mele. Ianga ku leia ku lolo whamalo singa oe. E le mawhai le tangata na ona lotu ai leo si tangata o le atua. Ona talia se upu moni. E le mawhai na whalongo iai. E le mawhai on taitai nai. Because o le tangata lotu. Whalau tele. Vai mai Yesu, na e sawa na ulotu. Ona ole mea te mana oai. Ona ole whamali e nga o lo ulotu. Tolu, ole soe lemon, e tau suai, mati ngā le loto i le upumoni. Wa sila fia le lio la tau fina ngalo. Fai mai lo Yesu. Wau tau suai ea. Ile upu no fai atu. Have you offended? Ile upu wa au fai atu. Whalanga mai whanau le tua. The separations of the real and the fake. The fake will always stumble, will always be offended every time you confront the upoletu. E loto tinga e tau suai pe a o ina falongo ile upu ale tua. A o lea muli umama ya Yesu. Mataua o so o Yesu. O laito tonu uma o lotu. Lela o tangata ia. E tau suai au la tau loto ile upu moni a lea tua. Why? Listen well. Makusi lalo le mele ko kusi. Why? Because the fake always use offense as an excuse. Leanga ole so e le moni. E fai lava le loto ti ngā mane tau suai. E fai ma alo whanga. No le musu e whalongo le upu. Whainta. Wai mai foi laia. Tātou whale. E leo oe al whakai kainga. Ia e loa i le maa losi o le whaku o le so e mo. Am fai e te sau i le lotu. Ai o lau ngā tua se upo le tue lua kua pāi lo whaku. Either you accept it or you reject it. But when you reject it, lo talia, malo le talia. A e le talia la, ona e alolole i lo loto ti ngā.
Ma e FATU mai akia. Ma e pupula mai a tau pe la ke vai se kemon. Ai le o au le ma le mele tu. O le wa e fa nga alo ki nga mai akia. E fai malo fanga. O lo musu e ke nga wa ile upo le tu ole wo ku pai lo. O nga fole le ile mele. And then you become offended. And the whole reason is because you do not accept truth of the word of God. Ole mapuanga lana e te mai le tangata lotu ele o si tangata lotu ale atua pe a oi na so ele upo ale atua ma singa ko o alu ale ki nga ole lo ma so nga fai ai fu kala ole fai launga ma so nga fai ai fu kala o te ai le o au le mele o le ke fa nga inga ha nga o se excuse talu ai lo le fi falongo ile upo ale atua. Hallelujah. E taipea oe. A whapea foi. Taipea le tangata. Ua whalia e seis tangata. Se mea o lai tupu longolang. Ona e ti ngā lea. I le tangata lea. Langa ke lea o mangao e ke whalongo. Le tala leo foi atu. Wai ese le ti ngā ona se se le tala. Ese le ti ngā because you cannot face conviction. E tato lotu. Avis popo mo Yesu. Tatu vai fale man fau lea. Ile o langa malu i te wina o le ola male kalesia o lea tātou te iai nei. The sad thing, o le tu vai a whaanoa noanga fole nei o le whina ngalo leli, whai mai le tala leli, wau tau suai ea o no le upua o whai e tuai. Pese e se tala au mai male mawhatia o le loto. I have told you truth. O le o tau so. O tau ti ngā mai ea. O le I tū mawhatia o le melea. Because e o ai tangata lata ia te oi. They will hate you. Because of the truth of the word of God that you spoke. E o ai tangata lata ia te oi. E whai ai oe mataula inga o le loko kinga. Ai ono le te lia o le upu. Whai atua ia o onga lo loto. Aleri. Fake disciples always get offended. They will never accept any true word of God. O tau suai e. Lama vuanga le. Tatu iai foi lai piu tatu iai Samoa lo loko umakaka. A fai iai ni filio le malu living istone por kalamel TV la el. O tangata uma lai lo loko. Because they hate to hear what I preach. Ele mo fai na talia le upo le atu o la atu. And they get offended. Ki ngai o le atu o lotu. Male nau ta inga. E fai ai se mea. Male wha moe. Say fakinga. Say shut down ale kangakalea. Ai leo kangakalea. It's only an excuse. Today, male taviringa le lalolangi whaatapua inga le lalolangi atoa. The whole world. Male lalolangi whaatapua inga ia yeso. Wa kau whai tūlai uma maala langa o malabaya. Wa offend kangaka maki ngaka ileo moni ale atua. Wale fi whalongo tangata li whai atu o nga whamai atu spai ele anga sala. Wale fi whalongo tangata ila o inga matala atu spai winga ile atua pa ia. Le atua e tonu lan wham sinonga. Wale atua fi whalongo.
Pai aso le teneo. Fai tau ele isa ia mua. Fai tau ele isa ia lona lua. Fai tau ele isa ia lona tolu. Wa manguia loko ai ngatete. Manguia ngatete. Uia ngatete. Ona eo atu le matau pelua. Fai mai le tala le perfetanga isi. O le whamasinonga le atua I lona nu. O le ama ese umai le atua whamasino le lei. Kai le lei. Tangata miu tonu. Ama ese umai le atua men whamamoe tangata. E tati ai le nu. E kai e kamaiki mawhawhinge. Read Isaiah 3 and 2. A le fatu o le matapo ngā tolu ai whai mai ei. O le a whaaliali mai ala kou anga sala. Ma le koe maasiasi le mea le whai. Does that rings a bell? Kei mi le ka kou ke o laingai. Rings a bell? O me o tele fefe ai. Ma le fatu lai mai le malo e mo mia se no fuanga o tupulanga talavou. I le parlemene Samoa. Ma le siti o whawhine I lunga le tūlanga le pule. Wow. Nana mea kupuranga kalavou e whai o. Wene u kako mai u kako ainga is the most silliest thing. Silliest thing. Pe ango ngofa o kou makua. Ai kai e ka maiki o kou ai. God never meant. Ne winga leo le tala lo lau kala whako whai kaua maranga keke. Manuia e manuia nga tete. Ale utatu mai e fola mai ngei. Ole a whaalia mai le anga salama le mi ole anga tangata. E ungo man koe maasias. Wale fi whalongo ya o nga tus mai e winga le anga sala. Wale tangata lolotu. Le au soa ko kele le fa mai yo. And yet, o le whainga tai o le atunu na tau tino. E le se mea mai le kua le mea. O le mea mai le United Nations. You're talking about confusion. All I need to know the nation will get offended. Tau suai ai lo tu tanga talanga wale to fifalo wale pule le atua. Wale nga sala le atua. O mesa na yaso wa fai pupula I luma kaka. A wale koe masi yasi kaka ye mea. O tai onu. E ai kai ko lu mfangau. E o ka fao a mais kaka. Ma ko aku pula no pe ya le se mo ku. Ma to yo mai ore lo tu le sa pe ya le se me okupu. Ua fai le nga sala, o le koe masiasi kaka. Lela o le upo le tue tau talatu e tau suai au la tau loto. They will get offended. Tala Yesu yo na so. Wau tau suai ea. O foi atu le mele. Ang ole onga ya Yesu le reto le ola expose everything. Hallelujah. Ai sele. Oi sole voi ali le ko di mabi uki akol fast food. Okay, last one. O tangata so ele moni. Elolok. Ai le buli ya Yesu. Fai mai le tala tus paia.
ona la tō ese aile, o inga o ese, ile o ka ua mai e oange, le moku kangaka. Ai tau mai e oane, so e tōtele. Na amatai le aso lea, ona le toe muli muli ia Yesu. Hallelujah. Ai au ai. Amen. Ai ta, vai mai laia. A le reality o le melia. Le te mira le tatou te iai. Ma le loko. Le maenga lea. Fa moe moe, fa longo le mele. Ia na i loa, fa marsinga kungo oe. A ta wolo talo notu mea nga i loa. Oh my goodness. No, that's not me. That's not me. Okay, fa mai amenge. Le tangata lotu le lai lotu. Ai leo si tangata moi le li. E lotu. Ai le muli muli le li. Le wingo le tala. E le muli muli le li. Fina ngalo le li. E le muli muli le upo le atua. E le ngā waya le lotu. E lotu. Ai pule aia yang aia. He follows what he wants. E muli muli aia le mga alonga loko. E muli muli aia me mga ai fai. Muli muli ai langona le taim. E le tai muli muli ai Yesu lango le tala Yesu. O lau mamoi. E fa longo mai ui. Lo lea. And follow that. Praise the Lord. Na vai mai lai ya. O le mea lai. E mata ina i laulotu. Ona e lei. The Lord did not apologize to the people that left. E lei FATU ese Yesu i leo vaenga le nao ese. Pena tau wha malia e maliri e mai au se sea kufu se kara koe o mai perka ko loku. Koe o mai. No, he didn't. Ele I fa mama ina foi Yesu fe au pe fe Yesu o mai dela ko sui fa inga kungole. Ole a rekole ola. He didn't apologize. He didn't lighten the message. Wa fa oso ina le fa inga ruanga ni Yesu mai kalesia. E toi fa mama me suir ka ukala ilanga sala. Tu io fa fine, a vuol toi fa se tala fa fine. Ole fai poi ponga ole me ole awa lofa yai kanga fai poi. Ia lo na winga la a lofa i kama fai poi por kama a por kengi a lofa foi de baile fai poi por de baile a bola la me a penga. You marry whoever you love. Lo na winga le koe mo lies koe inga wo par suka usanga ai fi fai poi por kengi fa kaus. Because they now define you marry the one you love. See how stupid this is. Olare me o tupu le lo tune Yesu. Wo toe fa ma, wo toe fe suya ina me. Wo peise I o mai kako. E anga sala e mga e whako e se kuru whaiwhi au ka ua kore anga sala. E peise I a o te laupu moni a ese meo ki ngā ia ma ngā e luaku. Whako ese me langu bako ki ngā e lau launga. Jesus did not apologize. And he did not lighten the message. He did not sugar the message. E lei whasuka Yesu ulmeo. E peise I o lau whama Yesu. Ka lo whai au so. Au tau le whalonga mai. I'm not going to stop you. Keep walking. Keep walking. Ya. Wala wanga la le fola ko soria la ko fasul me uke la. Okay, now ole fatu ole so body o era o popolis ka pa ai ala lela aide. Sick. Praise the Lord.
Pai la ia whana o le tua. Ngā sifora sanga ar melea. Mai ale mo tu tanga te toteri. Ma le so e toteri. Saua le kokeri. Saua. Kokoe a ngar se fururua. Ka fe pe a pe o se au loku ngai so le kipi mai ale me kipi mai a kipi me koe o ki a kongo fo fige no. Fai a koe foi. Koe au ki a kongo fo fige malo ma kum ko inga le lo. Ka fe. And then the Lord says, okay, now you don't te fia oe se foi mauto. Ia mangai le o mangai kala sko ingo peke uio ngala makanga longo langa ile ni nguku oso nguku vabe ka pe nga uma but Peter said no. Amato wo ya chai o ya o pulelo. Okay, number 1, ole fatu ole so moni kusilalo. Ole fatu ole so moni e manao ina ia loa tili lona le. Ole fatu ole so e manao ya o ina. Ole fatu ole so e manao ya o mai mata o pusili tau le tua te manao te loa o mai. I want to know my God better. I want to know my Lord. Te manao te loa tili ya reto le ola. Te manao te loa tili le malama. Te manao te loa tili le alama le moni le ola. Te manao te loa tili. That's the heart of a true disciple. Mamea lua. E le tau suai le loto le somoi i le upumoni le atua. A true disciple will never be offended. I le upu le atua. E le ti ngalo na fina ngalo I taimi uma e tau tala tuai le fionga a le li ilona loto. O le fia ngalo na loto le upu le atua. Lau mai. Lau mai le fionga le atua. Le fionga whaingata, le fionga suamalie, le fionga oona, le fionga tūwhatas, lau mai. E le tau suai le loto le fatu o le saomoni, I le upo le atua. A tau tala atu le upo le atua o konvita le loto, e wha mawalalo le loto le saomoni. Ma wha manulo na loto I le li. O le fionga atoa le atua I lona suamalie malona ona, o le whamanuianga I le loto, le fatu, o le so, le whalongo, ma whamaualalo, le soomoni, I le li. Praise the Lord. That's a heart of a true disciple. Tolu, le fatu o le soomoni, e muli a le soomoni ia Yesu, tu sapo le ale whaintao lona finangalo. True disciples follow Jesus. Hallelujah. Le winga le tala. O le upo Yesu e whaiana whaiunga. O le upo Yesu e whawai ona whapitauli. O le upo Yesu e taula iai ona langona I taimi o sounga. O le upo le atua e tua iai so semana whai. That's how he follows the Lord. He follows the Lord by obeying his word. Hallelujah. Malama le leile loto. Mai Petero amatu o ya tia Yesu. O ya tia o pole ola. Malama le so. Pe fainga tale o langa te muli ai leli. Wa ingo mo mana ma ko ai kia te muli ai leli. Pe o te mai, o te muli ai le li. Pe o te mativa, o te muli ai le li. Wa ui loa le lofo lo wali ia tea. Wa ui loa na maliu lo wali moa. Wa ui loa na ia tuua le langi ia fio mai, ina ia sitia mai au lo matanga, ma lo ele lea. Wa ui loa na ia oti ina le oti sata tau ia tea. Wa ui loa ia o mai le mamalu ia tea we sui au lo matanga, ma lo fa luma ina. Wa ui loa na ia mai au malelea mana ia fai mata le o le tupu o le malo.
Wa we lo na manuia na fola mai, wa fola ina mai. Ele ai se me, whatever happens, I'm going to follow Jesus. Ele la fo ia lo ring o te muli ile whatever it takes. Wala le fai ta le olanga. That's the heart of a true disciple. Of the Lord. Mai Yesu o wilo. Le tato fale. O fisoa ina le olanga. O le fatu o le SOO. Yesu muli leri. Muli leri. Muli na upu. Fisoa ina tatou le vayaso. Me tupu le vayaso. Te sau atu e whabausali lo loto le li soa ina le vayaso tu na yat alo loto a ele ma fai o yate o po le ola. I know Lord. Follow the Lord. It's the heart. Fana wole tu tatou fale oia na ne o fa malosi atu le tai ole nei. I will follow the Lord because I know Him. Mai tala polo yo na taimi muli. Timoteo was a sign to lo wala fa pedo se kuwai. I will always loa le wa o fa to a joy, but I know whom I trust. I don't care what I'm to put out. I will follow my Lord. Because of Jesus. We're free because of Jesus. Gonna follow the Lord. Don't if you always say no, the FATU soul, no. Ele ma fai pe ni no leolanga, ele ma fai tupi leolanga, ele ma fai ma malu leolanga, na vai se lo loto. Ile muli. Don't worry. Along those lines, maltala Yesu o le ya la mamoi. I know my disciple. O lo mamoi. O loa ma mo na fo ina mai te mai te o watu fo ya te ia le ola fa fa ele ma fai se ma losi ona ia a mai sea e ola o ma mo ta to fale tu lai mai o sa pati boleri sa o que se le mo la Mana wole tua. O miel bayas. Mana tua fa malo singa o ele ta el nei le fatu o somo Yesu. Wa lailoa o muli ya Yesu. Wa kinga muli ya Yesu. Upuia muli ya Yesu. Why? Because ele loa takatalo lotu ele takatalo le tua le Yesu na teilo. Ele loa takatalo lotu sabo ngalo loku le Yesu le teilo. Ele winga takata so ele moni le tau Yesu sa tauro tanu bi el tuma mau but no Yesu fo mai lau tele loa fa peo nei loa oe. How was your whole life? Whole life. I'm going to follow my Lord. Let's sing. Tapay na tuwan pesena fay pesena. O te alanga
Alanga
viinga alangatu male manumalo yama walunga alangatu male rezele alangatu male viinga alangatu male manumalo yama walunga alangatu male rezele alangatu male viinga alangatu male manumalo yama walunga esisia ulima kopese haleluya esili oh Yesu leta maimapo ola faida uma matulima uma ehifo mabibia teela tuosu sia ulima maopese haleluya esili oh Yesu leta maimapo ola faida uma matulima uma ehifo mabibia teela tuosu. Talo ile tuone teo. Alfa fitai ile tuone no fia ile tuone. Talo ile gaga po ile fa mau sio oe. Ai lo le fatu tata. So moni ile ile. Tangata moni ile tuone. Ala ina tato gaga po ile. Le lo fatu noa. Ale lo fatu noa fu fa mau sio tato. Eu tatu favor, mas tatu talo, mas tatu fai uma, mas tatu te fai. O le fai gofia ne yes. Le fai gofia le tau soi fuai ainga poto, o nuu tatu o langa Samoa. Au Yesu, muli ali so. Lona upu mea umatatou te whai so o Yesu lana ta māmatou talo i ate oe le nei tai ao e nganga po ia oe whanofo le lei o tangata le lotu o tangata FATU MONI lau Israel MONI le li Solomon FATU mtalia le whaotanga i a Yesu lo alofa muti vale lo alofa tu noi fa o penga ina i lato ele tu sai mal fa mandato le Yesu amalo sia le tino keriso the faithful of your kingdom strengthen them by your grace that they will live out the heart of a true disciples that always want to know more of his God. Lord atili tatu falongo na upu tatu muli leri apela mona e faya Yesu le fao matou la mona ile nei tai au malot fa fitai e te sila fia o tangata ma fana o matou loto na e sila fia la vai matou mai ana mua e faola ina matou ola ma le mautino i lo olof ma lau faola tanga e whamawao talo mo e o mai o tangata FATU ia le mamae le muli o lato loto ia te oe oe o fesoa ina ia le mamae le muli ia te oe le li te talo ia ngoto i loto o matou whanau lo opu nei tai au le li ala matou whaftai tele
Ua lava si o mātou i loa o eleli. Mātou te whai whaatasi ai ma Peteru le tau tinonga. O ai a mātou o iai o ia te oe upu o le ola. Lo mātou ori. Loto i loto a mātou whanau lau whionga le nei. Whamalosia ai se tasi o lau whanau o mawhatia tino keriso. Se tasi o maua i ni mai ti ngā o le tino. Se tasi o whea ngai ma ni tofto whonga whaingatā. Talo ia whamalosia ai le whalongo o tangati. I le nei tai au i lau whea o whawhitai mo le whaola tangata mā. I le swapa o Yesu, everyone says. Hallelujah. Nā tuolala i lalo.